Agyaman iti pa nang itulod mo kanya dito'y balay, Jordan. Awan anyaman na, kiray. Sumrag kape at agkape ka. Inton maminsan tulangan. Adapay ngamin lakad ko. Rabiin nga man dapay lalakad mo. Uy, mapan ko alam ti abono iti ayan da boss. Uray rabi agtrabaho ka lata. Saan matkat di? Mapan ko laalaan tapno masapa ak nga agabono inton bigat. Ala nga ron Un gayam, no saan ka abisi inton Sabado? Mabalin ka di nga agdate ta. Ha? Sa dinong hay? Sikaman no sa dino ti kayat mo. Ay, amukon! Mang restaurant talaangan. Siyak ti makamoy ti restaurant apapanantangam sika ti makamo nga agbayad Ha? Uy, awan ti parikot. Maalak mat ka di ti bengay ko inton bigat. At dagastusan ta. Ni Jordan ba, tinangitulod ken ka dito'y balay, kiray anak ka. Wen tatang, iso tinang sukon kanya kiji trabaho. Nag-overtime kayo aya. Sa makide? Apay nga raw na naladaw ka anagawid ngay. Wen atay niyam amunak pa'y kadananang kan tatang na. Kasta aya. Simple laang matibalay da tatang. Simple laang ti panagbiag da. Okay lang na ita. Tinapatag. Nagagit kayaw nga agtrabaho. Tapno saan nga agbisin ti pamilyayon tao. No may papan iti gagat, awan makunak ka ni Jordan. Tanalawa ti garden na. Isugayam day jay tinubyam, Jordan anak ko. Una nang. Anyat makunayo ti nobyak ngay. Napintas mo. Natangos ti agong na kan natayag pa'y. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti agbalin nga apu ko. Ha? Apo ko adagos mat ibagbagayo nanang. Kasta talaga. Pagtrab-trabahuan na ngay. Sales lady, jay wagwagan nanang. Kasta gayam. Uy, padak matla saan ang nakapagturpos iti kulehiyo. Ang okay lang. Tinapatag, agin inayat kayo. Anya nga iti planom kiray? Plano nga? Nalipatam ka di, tinagtutulagan tayo iti na palabas alawas. Ha? Anya ka di day jayan? Nalipatak mutan mo na. Ti-night swimming tayo Matuloy ka no inton Sabado. Wan gaya. Sumurot ka kadi no adalakad mo. Ay, sapay nagtulag kami iti boyfriend ko. Agdate kami inton Sabado. Kasta yan. Ay, sayang mo't beshi. Di ba ni? Adapay mo't next time ako nada. Nasapa kamot anagawid ita anak ko. Adalakad mi itinobyak nanang. Sa dinaw. Agdate kami man mag. Ay kumayat ano kasta. Agbanding kayo mo't ora isag paminsan. San apasig at trabaho ti pampanunutan niyo. Iso na lang ta, madanagan naklaunay nanang. Apay, anyat pagdanaga manak ko. Restaurant ka nung araw ti papanan may. Amang ano iti restaurant na iti sosyal ti panganan may. Anya kumangay ita anak ko. Awan ananang. Naklakid di ammo ti aramida ki jay. Adamo jay nobyam amang isurukan ka no bilang laeng. Nakababain mo't ano isupay lang ti mangisuro iti aramida. Awan dakas na anak ko. No talaga mo lang ay ayaten na ka. Maawatan na dayta. Kunaktumat na sosyal a restaurant to imayan may. Jordan, okay ka kadilaang? Ha? Wine. Okay aklang. Happy ka di? Kaslasan ka nga minakomportable. Kasla burido ka. Ha? Saan kiray? Saan? Adto ti minuda. Agpili ka matan iti kayat mo. Kat si kamalangan tag-order. Noan niya ti order mo. Isumatan ti kanag. Kano mabalin? Sika ko man ti ag-order. Adto ti pagbayad mo. Ha? Sigurado ka? Wen. Ala nga ron. Basta ibusan ta ti orderan ta. Nay, adda tinidor. Kasano na ita? Sapay jak ammo tag tinidor.
Mangan ka na, Jordan. Sige lang. Ni, apay, di mo ka di magustuhan ti makan nga in-order ko? Ha? Ni, saan man? Kayat ko. Sigurado ka Amangan mo mapilpilitan ka laang. Saan matkit ni? Sa anak mat na napili no may papaniti makan. Kanya pa lang araramidam ngay. Mangantan agtinidor ka, atoy. Agyaman ak. Ay, kasanungay nga aramatan to'y tinidor. Ikarigatak, tapno di na panunutan nga ignoranti ak. Tuladak tira aramidon na. Sapay nagdakkel to'y karne ama tinidor. Ay! Anya matararamida mo nga, Jordan? Ay, sorry, Kiray. Jak ing kagara. Jak nakontrol ti panang pisik iti karne babaan ti tinidor. Ti mayabmut ti karne di tarupam. Sorry, Kiray. Anya matan? Awanan Nadadaalan ti make-up ko. Sorry talaga. Iyag mo ta punasak tarupam. Saanan? Inakagdira mo si Jessie aran. Agawit tan, Jordan. Kunak man magpasyar ta pa'y. Kunam nga ado pa ti pagpasyaran ta. Saanan? Si maduta ko. Ha? Si kaano kaya mo tagpasyar? Mapangkalat ta. Tano siya kagawid akon. Nay, apayan nga'y. Anda ka di parikaw. Basta mo na akon nga gawin, no di mo pa'y kayat ti agawin. Panawang kan, Jordan. Nay, nagawid ka mo't adagaws, Kiray. Kunak man lumarabian ka. Kan itaman pa'y adi nakaintulod jay nobiyam. Naupayak, tatang. Nay, apay, anyat nakaupayam. Ignoranti magayam da dya, Jordan. Di na mo tagtinidor ka nag-chopstick. Ha? Pinarsyakan na pa'y turupak iti karne. Masurunak. Ha? Ay kat kaitan ti pakaupayam kan kuana. Nagrabaw mo't arasunan anak kaw. Ay no siya, big deal day jayan na rason, tatang. Saan la siguro ang nairwam I-break ko kay din Diyak kaya ti boyfriend nga ignorante. Mangibabain tulaang. Apay ako na madi ka nag-enjoy iti date yu iti nobya manakaw. Sa bali ngamin ti jar ni Kiray, kabayatan ti kaadami di restaurant nana. Nay, apay ngay. Diyak ngamin amot agtinidor. Timayab di karne asidak, idi pinilit ko tinagtinidor. Hindi kwan, nagbaliw mo't ng timod na. Anya, Kasla na dismaya la unay kanyak. apay ngamin anagtinidor ka no di mo amo. Di ka pala nagkamot. Pinilit nakmat ngamin na nagtinidor. Mabain nakmat nga agkamot Tas sosyal a restaurant tayo dyan. Kan mabain nak itinobyak. Anya, kat no i-break na ka, di okay lang. Adupay mo ti babae dita. No naupayon kan ka, kat di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kwa na anak ko. Makapaupay, friend. Ignorante magayam day dya, Jordan. Di na magayam ang mutag tinidor. Anya? Day talaang tinakaupayam kan ko na. Nagrabaw mo't arasunan. Ay, nano siya, big deal day tanabanag kanyak. Ta syempre, no da papanan minto nga okasyon kat ikuyog ko, di mangibaba no di na amutag tinidor. Iso ngay break ko kay din. Anya? Ay sus, di ka man agdardara sudos, beshi. Agpanunot ka na imbag, sakbay nga agdesisyon ka. Ay, basta jak kaya ti ignorante a boyfriend, period. Anya tiraramidam dito balay, Jordan? Di mo mat ngamin sungsong batan dagiti tawag ko ken ka. Iso nga imayak dito yan Apay, di ka makarik na. Apay ay akasta kamutan Kiray. Agbreak tan. Anya? Apay nga akasta ti ibagbagam. Ay, basta. Agbreak tan. Jak kaya ti ignorante a boyfriend. Grabe ka mat. Masakit mo ti kasta pa nagsasaom. Gapo ka na jak amot yag tinidor. Ibagamon nga ignoranti ak. Kanya pa'y ngay. Apay nga akasta. Siyak tupay. Awan na pulos nangag mo kanyak.
Sa anak anaupay ken ka nga uray bilbilan ka. Ha? Ta siyempre, saan nga umdas dahi ta arason apangisinaaken ka. Kaputa ay ayaten ka. Basta! Agsinatan! Period! Awanan ba inday dya, Jordan? Apay manen aya anak kaw. Agasam! Bilbila na kanuki din! Ha? Ay kitpudnumat nga main. Tadi kamot nga min agdayat. Makapasuron. Ngam sana balay ta break kon. Husto lang ti naramid ko. Tasaan lagayam nga ignorante. Judgmental pay. Nauyaw katawanan ba'y na lalakin? Di ka agsaw ti kasta. Tauray si ka kat judgmental kamot. Nay, an-anwam ti adu at tinidor anak ko. Agpraktisak man mat ngagtinidor. Tapno di nakatkatawan na di akiray na nang. No kasta, at dapay plano makisinubyan iti day di ababay. So ngagpraktis kamutan ngagtinidor. Sana na nang. Sana para ken kuha na dito nga ramidag. Itaan niya kumaaga po ang magsinubyanak pa lang iti babae akas di tinggalad na. Ha? Sigurado ka? Una nang. No di na kayat ti ignorante. Jakmat kayat ti piling perfecto a tao. Ay saan laang mat nga iso ti babae dito'y lubong kunak manen anak ko. Upat atawanan tinapalabas. Sipod nag-break kayo kin ni Jordan. Nga maging gaita. Awan pa'y matnobyom, kiray. Awam pa'y ngarud mo na. Ni Jordan, adan nobya na. Si Kangay, kaano mat amakirelasyon ka manan? No kasta? Andan nobya ni Jordan? Ni Clarissa, di takabangibang abarangay tinobya na ita. Nakitak ni Clarissa ijay balayday din na minsan. Kat nakaistorya. Clarissa? Sino ang Clarissa? Ni Clarissa ami wife Aya? Wen, nagasat nga ron ni Jordan. Tauray simple la a tao. Kat inaklon ti may sa midwife. Kan kaya't asawan day ta, naka-move onan. Nobya ka din ni Jordan, di inyawin na, Marilucia. Wen, ni Clarissa. Midwife day jay, saan ka day, Maray? Wen, pare. Mas daawak nga rod. Takinayat na mo ti anak ko. Nga uray simple laeng. Kasta talaga ni Ayat. Awan pilpilyin na. Ni kiray ngay, adda ka di matan nobyo na. Sipod nang break na kan Jordan, awan mo't tayo tinyam amuna kanyak. Kut, napintas mo ti anak mo. Jak manamaw no, anya mo't ti plano na tibiyag na. Ang mga nugasat na tiagbaak. Kasanumot nga men, grabe ti kinauyaw na. Napili launay iti agbalin anubyaw. Agoray ka. Lalaki matawal paper ti cellphone mo, kiray. Wen, ni Charlie dayta. Sino mat data, Charlie? Boyfriend ko Nakasapul ako iti kasukat ni Jordan. Anya, taga-ano nga mat data? Taga iti syudad. Namamok iti kasaran nga inatendarak idi. Inyam amom ka din kinitatang mo? Saan pa'y friend? Sana nakasapulan dayta. Tapara kanyak, may ka rin ni Charlie. Ngamin, saan nga ignorante akas ka ni Jordan? Nay, hindi kalman pa nagdaldalos ka akiray anak ka. Ada bisita maya. Adda tatang. Sino nga ay? Ni Charlie. Boyfriend ko at taga-syudad. Ay, nukasta, adan nobyam. Ay, salamat. Kunaklakit din agbaak ka abalasang. Nagkunang agbaakak. Iti kasya kinapintas ko agbaakak. Sayang ati kinalasbang ko. Malangaraw. Ibagam itinobyam tagpasyar diti balay tapno maamamok main. Tatang, iso ni Charlie. Charlie, iso ni tatang ko. Naibangal daw yo, tata. Kastamat kan ka barok. Agtugaw ka.
Agyaman tata. Kumusta ti biyahe? Makabanong nga ron, tata. Rayumat gayam di ti lugaryo. Ket naimbag ata na anusam tinagbiyahe iti adayaw paraok. Awan mat ngaminan ti choice, tata. Tatang, agmerienda tayo pa'y. Ituloy yun to no madamdamat agsarita. Ala, erwar mo nga rudan tayo kape ken kamutay, anak kao. Ha? Jack agmirendan. Dakalatan kiray. Napsugak pa. Manak kao. Nasabali anadlaw ko itinobyaw. Apay tatang, Saan sabat na nairwa mitirigat na ichay. Napurmalaunay nga may. Kan kasla di na kayat ti simple amakan. Kan tintinidurin na di tinunong nga ikan asindata yaw. natural at taga syudad nga ron. Mayat kay di ata sosyal. Saan nga ignorante? Apay nga italasong batam ti awag ko, Charlie. Nagulit ka mata niya. Saan ka lang arudan na replyan? Awag ka palang awag. Saan ka mo tasigod na kasta Agbrektan. Anya? Brektan. Ta sana kaskan ka ti babaeng arapap ko. Apay, anya ti di mo nagustuhan kanya kaya? Ibaga matap no amok. Sorry. Ngam sana kaya't nagitidadakkel ko apong bre ti masawak. Anya? Mabanglesen tayo na po iti sangwanam anak ka. Mangan kan Sa anak ang mabisin, tatang. Di mon panunutay jay nobyom. Tsak mo't lakursonada day jay aparaken ka. Ta nakaar-arte. Madlaw adi makalitibak na nga pamilya. Sana na irwam iti rigat na jay. Kimandila na iti ramramay na. Talaga ka di nga agmamalasakken ayat, tatang. Ha? Sa anak ka no may kariti pamilya ni Charlie. Tasan ka no kaya dagiti dadakkel na ti pobre akas kanyak. Daita nga ron, Kate. Kababain, ti may kamang kadakwada, anak ko. Awan ikarkarit ta. Apay, di ka mabutang nga amang ano alilain da kanto ijay. Ha? Iso alipati maun. Sumapul kalangan iti sabalay. Ado dita, anak ko. Patsik nga adun to pa ti agaram kan ka. Ay, agba akaksamot atalagan. Saan? Di mo itulok Ang no talaga kasta tigasat mo akit. Aklonam, anak ko. Awan mabalinta. Kiray, agpabunyag kami intun umay alawas. Mabalinta di asikati may nga alaan nga aninang? Ha? Ako, Jordan? Hanggang may kamanon ngay na dyan nga anak yu kan ni midwife. May katlo na. O sika, kaano ang makiasawa ka ngay? Tapno adamot anakan mi itibunyag Di mo ni ipalpalagip dayta. Talinipat kun ti may papan iti dayta abanag. Ha? Apay ngay? Basta, awan ganas kun. Alang ron Basta may sakan to anina nga niya. Sige latan, Jordan. Pabunyagan mi tay anak mi kinilakay ko. Si kanto ti may sa aninang wan. Ay, katalalataan mo na. Ay, agpatingga akla ka din itinini ng laeng. Ha? Nagadun tinanak ko iti bunyag. Ngamjak mo lang makaasawan. Madanaga na katalagan. Mas daawak mo't nga rod. Napintas ka mo't. Ngam apay nga tangay, adi ka mo't lang maasawaanan. Wano, napili ka launay manan. Saan mo't? Inkarikto pa yan itibagik ano adagaram kanya kaklo na kadagusan nga uray simple alalaki. Nga mauray may isang agaram kanyak. Anya? Diyak kaya't tagmay sa muna. Kaya't kukumamot ate adakad kadwak. Tekas lakan ka nga adda kabinadang mo itirigat kan ginawa. Ala, urayom latan friend. Patsik adumteng tumot tay lalaki aparakan ka. Ina! Ay, bakit kaya? Talagang agsuswertiak itibiyak Haw! Ay! Diyak may ladawan ti kinaragsakaw. Di ka unday agragsak.
Ta mga numa-overjoy ka kat maatake ka. Saan? Danag mo na ya. Ay na, ay sos. Naala konti na pangabakak iti rapel draw, bakit? Ay kat inta ibang kun Agure pa. Ipapas ko pa'y nga gaman, tinapangabakak a kwarta. Ang mga numagastos mau iti awan ka iskan na. Saan? Agrobot ka kiday. Taintaman ag-swimming. Anya? Sursurun ta amin a beach resort. Tay papas tamang kiditag bakasyon. Kakaiso na nga da kwartata. Di ka unay aggastaus bursyaw. Idulin mo kit diti kwartam tapag negosyo ta no isaw. Tapno addamot pagbirukan ta. Madalaga ron kwartatan. Nya pala sa pula. Nalaka maibus ti kwarta. No awan na pintas apangiba utam bursyaw. Apay nga may nga ibaot mo ta kwarta ngay, mate. Ibulsa. Saan nga ibaot? ay, di ka man nagbalin a piluso po bursyaw. Amok a maawatam ti kayat ko asawan. Malaki din. Agrobot ka natin tagpasyar. Bye-bye amon ta agobra iti daga. Anda makwartatan. Ay, mag-restaurant tapay. Sa tantumapan ag-swimming bakit? Waiter! Ag-order kami man iti fried chicken alitson. Ken may sa pitcher adios. Ken Ay, ayakan sa. Ah, Daytoy man ti inted da pagkitaan iti order o. Dito'y ti pangkitaan ta iti orderan ta. Di mo iririyaw, ta kababain. Si kantikit kita undag iti kabay ta. malagaron. Mangpili kan iti orderan ta. Darasam ko ini mabisina kon. Orderem amin na nakayat mau ta damat pagbayad ta. Kakaiso na abak ng taitan. Tangiwat mo. Ah, Anya matikas tang ibagbagamon, Borsyo. Di ka lagbain. Tata Bursaw! Umaya man! Woo! ay dumanon ka, Willie! Adak diti unag, tilugan ka! Ala, nukas talugan mo na tata. Ah, Wayne, Willie. Kagagatang ko'y di kalban. Iti tausan to'y kutsa ginatang ka. Second hand. Ang mayos laang, ta kondisyon pa'y mate. Ay na, talaga swerte ka itatawin na tata. Saan lang nga itatawin? Kanayon aswertiak. Apay, mano na pangabakan nyo aya, iti da dya rapil draw. Damag ko dakil ka daw. Apay, ada milyon. Ada! Ha? Manungay a milyon tata. Basta! Ada milyon na. 1 milyon. 2 milyon. 3 milyon. Basta ada milyon na. Di mo damagan numanaw. Ha? Ay, tata. Di barato ngay. Ay, kawa na. Sana problema na ita. Mabit lang. Daita. 2,000. Ay na, ha? Agyaman na ka, tata. Nalugi nga mintay mula ka na tayong. Bagsak presyo, mate. Iso asayang tinagpuunak. Ikang kapay tinayon na. 1,000. Ay na, agyaman nagtatabor siyaw. Nagsayahat ka. Saan kagaya manaimot na dokwartam? Amok nga mintirik na ti marigrigat. Iso maawatan ka, Willie. Nagdalanak da ita. Marigrigat ang maiday. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag ka. Tumulong nga kadagiti awanan akasken ka. Ay na, imbag man tay mayak diti balayo, tata. At dadagos kwarta. Uwin taamok tirigat yo asa nga pamilya. Tawang ka nga rod trabaho yung agasawa. Uwang nga ron. Ay na, adan igatang ko itigatas ti basit nga anak ko. Ay na, agyaman akmanan, tata Bursyaw. Awanan yaman na. Nagdalanak na kita. Tauray na kami idi kanibakat ka. Ay, marigrigat kami, mate. Ado, at utang mi ini. Iso nga amok, tirigat yo ita. Tanagdalanan mi ka nga round. Iso nga ita, tanapintasan tibiyag mi kanibakat ka. Tumulong kami kadagiti marigrigat. Share your blessings, akunada. Ray,
Kunak nawa sino tinakasapato sa nakasikawil dito store. Si kamagayang burso. Apay, di da mabigbigay na nasimang. Nakapurmak lang, di da mabigbigay. Apay, papadamaya. Kapaya kastaon na ya por mamita. Ay, awan! Ipadas ko la to in order ko iti online abadaw kan sapatos kaw. Ay, kagat-gatang mo dagita suot mo. Way, nana! Imbagman. Ay, da kayo nga. Papananyaw. Umayak manumutang dito yung store ni Lolita. Awang bagas main. Awang pa'y masiran. Ganami na masapsapol ni kusina. Manaw, akaban abagas ti kasapulan nyo. Ay, tasya kong timang bayad. Umdasan, tido akaban. Ay, saanan? Kababain mo ta. Hey, saan man? Diyak mang lukaw. Ilibre kayaw. Taibingay kumati grasya. Anawat ko Ay na, saanan? Idulin mo kidi sa kwartam. Naimbag lang adan to ka tunyo iti asawa minto nagkapsot kaya. Ay, naada kwarta mi na. Apay, di yun namuan ayan na nga bakak iti raffle drop. Naamwak ka ng kasapulan nyo mo't dayta ngay nabak mo Lalaki din. Bayada kong tidwa kaban. Tay librik dayta kada kayaw na nasimang. Ay, malaki, makamo ka nga ro da, borsaw. Inta ibang kunti kwartam, tanay maibusan iti kaiitad mau. Di ka madanagan, tanang ilasinak iti 100,000 nga ibang kuta. Ay, itad kantumot nga itad iti kwarta, nga uray di damot agdawdawat. Kayat mo lang nga ipasikat ka dagiti tao nga da kwartam. Kaya't kula ida tulungan. Kay numaibos ti kwarta tangay. Di ka ka di madanagan, tanda manan parapol ro dahin tun umay alawas. Ay na, apay, amom nga raw, no mga bakan tumanay no saan. Ay, sus. No naparabor ka, nalakala sumangbay ti grasya kan ka. Iso apatsik ama nga bakak tumanayin. Imbes na pagnegosyo ta kumati kwartam. Inton sumarunaw nga dama pangabakak, tayo sunton ti panagnegosyo ta. Ay, sapay ibagbagam amilyaw ti inabak mo. Iso nga ti ammo dagiti tattaaw, dakkel ti napangabakam. Ti ammo da adda milyaw. Kaya damit at talaga milyon tinabakaw. 500,000 ko naman. Sardengan man ti panagpaspasikat mo, Bursyaw. Siyak ti mababaing iti kastangar aramidam. Awan dakes nga aramidak. Sa anak nga agtatakaw. Isu nga awan ti rumbang apagbaynak. No kasta, inikan na kami ni Tata Bursyo iti kwarta mo, ili. Uway! Yung ka may dumawatin tama nga no may busang ka. Kung agiwarwaras iti barataw. When di mawat akon, mabainak ko mga minturturod ko Ay, kayat natagiliblibray ng runa no ado ti tao nga buy-buya. Kastaya. Sige, inaktuman man ni Jabalayda, tabarang ikan naktumanan. Manuti ka sa pulam, Elma! Da kayo, ano manot maitad yung manan, tata? Uray utangag, tao sarakin to nagpasngayak. Sampay mga minanagbunga dagiti mula mi anatan. Sige. Anay ko 5,000 pisos. Tulong kun kada kayaw. Ha? Agpaiso, tata? Saan yung napabayadan? Wait! Barato yung kanya daytan. Ay, nagyaman ako hunay, Tata Bursyo. Nagsingput kagaya mamada ni ti kwarta. Saan ka naimot? Ambak, tirigat. Tanagdalanak dayta. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag mi kan ni bakat ka. Ay, tumulong akmet Iso adi mon bayadan dayta. Tatulong kun kada kayaw. Nay, apay nga inalam ta iduldulin ta kwarta, Bursyaw. Ada pagaramatak. Anya, nay, apay ngay, di mat ibang kuta dayta. Awan usarentan. Apay, naibusan ti kwartam. Awan nga rudan. Ay, awan nagmamaayan dagiti akwarta. Taimpadawat mo matamain. Awan pa'y pakakitaan mag. Madamit Jay ngay magkutsita. Manulat balor day ngay.
Dakdakkel ti pukaw mo. Sana bali ata intulong ko, mate. At least, intulong ko. Saan ko ngayon bisyaw? Kay papanam nga raw. Anyat mapan mo gatangan. Awan. Basta nakpadwan to'y nabatbati ako artata. Anyat kaya't mo asawan. Ay, basta rumwarak. Sige, tamapanakon. Di naktaktakan. Anayin sa? Ada ni Tata Bursyaw. Ay, awan pa'y nga raw duwilay. Kung ano, ada talakwa ko may tinwang no kaya na. Amo nga nga do kwarta na kahit. Isu alakwak man itinwang. Kasapula nga minti kwarta. Ay na, awan igatang may baro. Ah! Apay na ibusin tayo na pangabakan ni Tata Bursyaw. Awanin kat no impadawat na amin ang. Ada tay basay ngay duldulin may. Ngamin nala naman. Diyak amaw no napananan. Tasaan anagawid idi kalman. Ay, ang mga noday di pistahan, hindi ka bangi ba nga barangay? Anya? Nagdapustahan, hindi kahit. Ang mga nakipusta? Anya? Awawisin ang amin hindi namin sa nakalman. Ang imbaga ka diya masangaw. Ang mga ano hindi tinapanan na. Ay, insa bakit? Adakan. Kain apeng at sangsangit ka. Ay, awan na hindi ka kaisuna, kwartata. Hinuldap-dak. Dandanidak insalvage. Ay na, agtal na ka bursyam. Tiko namjak amaw. Nagkapukay kay pistaan. Tapno'y bagakan kanya. Sinurot ka kay pistaan ijay kabangibang abarangay. Ngamjak nagpakpakitakan ka. Nakipusta ka ijay, katnabak ka. Ha? Iso adi kag libak, bursyaw. Impaabak mo ti kwarta. Iso adi kagin sa sangay. Bakit? Sorry. Nasulisugalan, nagisugal. Makitam, di husto ti atap kaw. Ha? Til-tiliwan ka lang. Ngam agpaisugayam, anapam mo impusta ti kwarta. Ha? Ayawan mon bursyaw. Di kag pampanunaw. Sinayang mo ti kwarta, sinalbag kalaklakayan. Ay, sorry. Bakit? Kat! Anyat kwarta ta itangay. Sapay awan bagasun, awan pa'y maigatangan iti sidaan. No ko naktumit ngamin ngag negosyo ta, ngam di mo kayat. Anya nga ita, awanan Kas kalapimpiman manun bursyaw. Mga nan bursyaw. Nyat masida bakay. Tay nabati itay agsapa nga ulot tinapa. Ululaang, awan bagi na. Awan tasindatan idi agsapa. Ay. Aganos ka, taawan mo't maigatangan iti sidaan. Awan pa'y kat mantika, kas kada asukar kan kapin Ay, ala tarumwarak no madamdama. Hindak agdiskitar iti kwarta. Nunang idulin ka kumaidi iti kwartam. Kunak ngamin apagpuunan ta iti negosyo dyan ng abakam. Ngam agpakalaing kamot ngamin akun di padawat iday. Nakaraman kalat basay. Kunamatlan asino kan anakapalpalang guad. Ay, ala, huston bakit? Di na konsermunan Tad adala maestresak. Tata Bursyaw. Kumusta? Itala makita ka Di kan sama rumrumwar, di tabalayaw. Ay, may estresa nga minwilay. Ay, agpabulod ka man iti kwartang baraw. Ala, pangalangay iti kwartak tata. Damag ko naglako ka kano itinuang. Ang kwa, igatang ko iti buryas, tinaglakwa. Tataranan mi kanibakait. Padasa mi mamutag tara ka ni ti babay. Kay bingayan na mutan atanay kasapulak ti kwarta. Ay, awanan kami ngamin ita. Ay, pasensya kayon tata. Adamo ngamin na isang ratan na ti kwartak. Idi saktiadan, tinultulungan ka. Ha? May salakid daw mo, iday, itag ko adagaws. Panunutom kumamit nagitin intad ko kang kaiday. Takil agatan, tintad ko atulong ko ka, wili. Iswarong ba nga subalitan nakmita.
Subalitam, ti kinasayat ko kang kaiday. Anya? Hala, agsubalit ka. No anya tintulong ko kang kaiday, isumay, ti isubali mau. Ay, ladingi, tagtata. Ni mawa na talaga. Ung tanak, ani ba ka kuno kisayak ti bayad tinwang may? Apay nga ya singiran nak burso, katawa matutang ko kang kabarok. Ada utang yun na imbag anakam kanyak na nasimang. Ha? Tinulungan kayo ti kalabais. Iso nga ita, tulungan dakmay. Tanay, awan na anak ita. Kasapula nga min ti kwarta. Anya? Masapaul, asorwan nyo ti bang bigbig iti utang nga na imbag anakam, nana. Iso tulungan dakmay ta, tinulungan kayo day. Ay, awan na. Hindi ka mo't pinilit ide at imulong kanya. Ha? Si ka mo't tinang ipilit iti daya kwarta. Isungawang basol ko rita. Apay nga min ngaitad mo kanya. Indulin mo kumaano kasta mo lagaya masingiram dagiti titad mo tulong. Ah. My goodness! Naa. Pangalaak nga ititid ko kada kayo kat kan anak ko lang, tata. Diyak pa'y makatrabaho. Ibagam kanila kay mo ata isutyak diskitar iti ibayad yo kanyak. Awan pa'y trabaho nila kay ko. Kanawan matutang mi kada kayo. Apay nga asingiran nyo tintad yo at tulong nyo. Kasta talaga ah. Siyak nga ron tiyag kasapulan. Ita di tulungan da mait. Noan niya tinaitulong ko idi kada kayaw. Isumot ti aramida nyo ita kanyak. Tanay. Awang kwarta kaon. Pasensya kayon, tata. Awan na talaga maitid ko. Mapangkay pala iti sa balay, tawan na talaga kwarta kita. Anya! Ha! Awang babay na gitatataw. Awan utang da na imbag anakam. Ay, agtal na ka, Bursyaw! Sikat awan babay na! Ha? Di ka kundi tulong no agsingir ka magayam. No nasakit tinaka mo at imulaong, di indulin mo la kumanti kwartam. Agraraman kan tumit alaklakayan, nakaigam kalat basit iti kwarta, kunamlan asino ka nakabaknangan. Sa itatawanan ka manan, agsingir ka. Ha? Pabayadam, dagitin tultulong mo iti kalabas. Anyat klase pa nagpampanunot ti kasla. Ala, agtrabaho ka kitday. Ing kasi kaswan dagijay binaybay amulam. Tapno adda apitin tangay lakaw. Kat adda pangalaan ta iti kanta. Naimbag nga oras mo, Adila. Da kayo umit gayam tatayl mo. Anyat gagaray ho. Kas iti sigawd, umay ka manin armain. Kadigdigos mo ay nagbaglo ka. Ay, kwa, adda ko mapapanak. Saan ka amasango akasarita, tata? Mabiit lang, Adila. Oray 10 minutes only. Mala daw akon iti papanak. Mga nakak ngamin iti bunyag. Sa dinaw. Ijay bangir a barangay. Sigay, mapantangarodan takuyugan ka. Anya, ay sus, haanan tata. Basta kuyugan kaan, aglugan ka iti check ading Adila. Uray siyak tagbalin a photographer mo. Anya? Anya mo day tuyin alugan ayata. Awang pakisama na mo. Nagbayag met nga agandar tuylugan. Maladaw akong tata. Mabalin day tuyan. Basit lang ano sin Adila. Agkumyutak laangan tata. Siyak laangan timapan. Nasapa pa'y. Mabalin day tuyan no madamdam ako na may. Ay, manaktak met day to alugan. Ha? Ay, imbag ta sa anak anala daw, ana. Ay, saan? Eksakto laang. Takasangsang pati na dumaan ninong kaninang. Uy, Adela. Apay, inaklon mo ni Tata Elmo? Anya, tila ibagbagang met, ana. Saan met, ah? Apay nga ron nagkuyog kayo nga imay diti bunyagan. Naglogan ka pa yan itilogan na. Impilit na ti imay. Iso ang naglugan na kun ijay rugak alugan na. Nakilugan at laang. Saan ko nga inawis day jay alakay ilmo. Impilit na laang ti simurot kanya. Kat, ni Tata Henry nga'y,
Agar-aram pa'y kang ka. Katun anya pa'y ngay. Agsinsin nublat da nga umay agar-aram ijay balay. Hay! Awan pa'y barumat nga agar-aram kanyak. Pasig amin alalakay. Kahit, adan na pilim kada kwada. Awan ana, jak type dagijay alalakay. Hello, ading Adila. Naimbang nga oras mau. Nalo mamangga para kang ka. Nasami na kita tanalo o midipon na. Ha? Hay, ado ti manggami tatatasyo. Sa bali mo tayo manggayo, Sa bali mo tayo tanitib na kita, oy. Pwede nakpastrakain. Hay, ada ko maaramido. Uray mabiglaan. Umay kulay darirag ti ayat kaw, ading kaw. Hay, imbagak met ngamin kanyam nga awan nam na maam kanya. Sana ka mapukawan itinamnama. Patyag ngagbaliw tumula ti pangandang mau. Hay, Dito'y ayan tiridawan at ipagdatunak. No di nakpastrakain. I love you. mabalin abaliwan yun to ti umay tata. Tadda ngamin aramido. Sige, agsubliak inton bigat, Kumpurmi nawan papanak. Hay, Itay kapayla asumanarming Adela. Ken, kasla mariribukan ka. Apay anak kami suot ka nga agsarsarming. hay, kitkitaak nga rod to'y ropak no anya ti rong. Rong manen nga. Rong mistake. Taapay apasig alalakay ti agar-aram kanya. Ha? Awan pa'y napuutak anagaram kanyak maubing. Puro lalakay. Puro senior citizen. Kat nairanranala siguro ang mga nudi pa'y dimtang tay baro nga umay agaram kan ka. On the way pa'y la siguro. Apay, paggapan na kumangay, ijapri ka. Nagbayag ngay asumangpag. Ay kat urayam, anak ko. Ubing ka pa'y mat. Di ka agapura makiasawa. Jakmat agap apura nanang. Mas daawak laang. Taapay apasig alalakay tagar-aram kanya. Ay nairanran nala siguro alalakay. Dagiti agar-aram kan ka, anak ko. Nay, si ka magayam ti sarsaron wag paritasyaw. Ay, pariil mo. Papanam. Mapanak ko may gibalay na Adila. Mapan kan samay. Mapan ka kadimanin agaram, paray. Awan ko maaparay. Ure umuna kang harudin sumublatak daw. Ha? Ay, sigurado ka. Agpabigay ka, paray. Wayne, awan problema. Hala, umuna ka namang sarungkar ka ni Adila. Sumaruno aktaw pariil mo. Mayat mat nga ro titimpuyog yung nga agkaribal. Tata, tama pagbigay kayo. Adwa. Ay, ana. Nudaduma, siyak tagpabigay. Nudaduma, ni pariil mo, mate. Nagmayatan. Kasta kumaamin nga agkakaribal. Agkikinaawatan da. Ay na, sana kas itidaduma dita nga uray dalagi kinabel nga po iti babae. Nuda kamay, saan? Sport kami ngagpadpada ka ni pariil mo. Nagmayatan adenggan, tata. Ang apay, awan palat inaklon ni Adela kada kayo. Mate. Sino nga ta tinagasat kada kayo kan ni Tata Elmo? Tata. Kwa, jak amaw, ana. Anya ngay, paray. Inaklon na ka ni Adila. Ay, awan sa gasat ko. Sikan samot ti kaya na. Di na pa inaklon. Kuna no si ka ati inaklon na paray. Ay, sampay paray. Ina mo di baga no asino ka datati kaya na. Ay, tulag ta. Doon si katyaklunan ni Adila, kakasar kayaw.
Siya to tibis man nyo Ay, ura. Ay, na talagayam. Ang kasanungay no si katiaklunan na. Si kamot yabay. Sige, sige. Mayatak paray. Ana, gumatangak man iti pulbos. Ni, naibusan tayo ginatang yung idi apulbos, nanatasing? Ay, naibusan, nabayagan day jay. Kan, saan lang amin ato'y rupak ti pulpulbusak. Pati barukong kan likod ko. Iso anala ka ama ibos ti pulbos ko. Aya? Ay, tay dakulan. Ate alaan nyo. Tapno mabayag ama ibos, nana. Mangtud ka nga rudon. Ay, ad namanan apomintas kayo, agpulbos kayo, nana. Ay, agtal na ka man, ana. Bakit akon? Nagkupasan ti kinapintas ko. Hey, idi ka ubingak, napintasak, idi. Angam ita, awanan. Uray, bakit kayon? Napintas kayo latanana. Napimpintas kayo nga rod ngam ni Adela nga anak yo. Ha? Ay, saan mo't Ay na. Ang dumat ni pintas me, balasang ko. Saan man? Adayo ang napimpintas kayo, nana. Karupro pa ngamin ni Adela, day di asawa yo. Ay, wun. Isu, ti malaan na. Ang di mo ibagbaga ti kasta, no nakasango di gayem mo, taagungat. Masair tirik nana. Si direnak tumanon. Ibaganan tumanon, nga apay kanu asaan agwapo, tinakiasawaak. Anya? Naglukon day jay nga Adela? Anya kay Adila, adam wala namnamak keng ka. Madamag ko man laang Tata Elmo. Nagadumot bakit di ta mabalin yung arman. Ngam apay asyak pay laang. Nagadayumot ti baot ti taon tayo. Sika nga ron ti pakarik na ak iti ayat. Ibagayo man tagpaiso. Agrupro pa ak kadi bakit, tata. Ha? Ay, saan? Ubing ka pa ay. Apay nga rod asyak ti arman nyo. Nagadumot bakit di ta. Isuda ati arman nyo, tata. Kuha, basta sikat ti ayat. Jakpay ngamin nakasagana ang maki-boyfriend, tata. Agano sak nga agoray. Wan, ngam saan alakay ti arapaap ko apaki-boyfriendan, tata. Ouch. Pasensya kayon talaga, tata. Ngam sumapol kayon iti sabaling arman nyo. Saan nakasumuko, Adila? Amok akasyan naktumilaang. Di na kumaparitan nga agaram kan ka. Uri paayin nak, basta ituloy ko lata ti agaram. Bareng kasyan naktaw. Anya? Hello, Adela. Dwa arapet asitaw. Anyat gagarayo, Tata Tasyo. Kagap-gapula dito ni Tata Elmo. Ita, simublat kayo man. Amaw, kanagapo dito ni Elmo. Kaya sumublatak nga umay agaram, Ninanang ti arman nyo, Tata. Ha? Sa iso ti maibagay kada kayo. Ay, kwasi ka ti kayat ko. Jay katawanak ati kayat ko apakirelasyonan, Tata. Saan alakay? Ay, aray ko. Ang sakit-sakit naman. Ulitek, Tata. Ubing ti kayat ko apaki-boyfriendan. Saan alakay? Baunan nyo man kit DJ anak nyo. Ta iso ti umay agaron. Ha? Di mo't awan pa'y nobya ni primo nga anak nyo, Tata. Awan. Ala, ibagayo ta iso ti umay agaram. Saan ada kayo? Awan sa talaga tinamnama, paray. Imparupan ni Adila, adinak kayat. Di na kano kayat tilakay. Ay, agpada tagayam, itinaibaga na. Ibagbaga na pa yaje kano anak ko, ti kaya na mapanagaram kang kuana. Krasnan sa ti anak ko.
Anya? Kat, ibaga ma, kani primo nga anak mau. Sana. Itiyan niya agapaw. Datakat ti maawa nanayin. Ay, uwang gayam, di mo'y bagbaga. Tanamaman ni primaw, ang mga nuarmod na, at aklunan mo't adagos ni Adila. Di awanan ti armon taparay. Di ka madanagan, tadyak ibagbaga. Mabalin ti umay, Adila. Ha? Primo? Ala, umay nga tan agaram da ito eh. Binaon nga tan ni tatang na. Adala umay ko ibaga. Ay, umay ka. Sumrag ka, primo. Thank you, Kung ano adda ni tatang ko ditoy. Kung ano madanong ko ditoy nga agar-aram. Ay na, imbagak asardengan na kun, primo. Ha? Imbagak ajak kayat tila kay apakirelasyonan. Kastaya? Ay, uwang gayam. Ay, ngay ni nanang mau. Isu tiga garak ta ada papirma akeng kuana. Maipapan iti senior citizen da ito'y apirmaan na. Binaunda ngamin. Ay, mala, mabit lang nga ron tayabak ni nanang. Primo, ayan ti pirmaak. Awane, kung kuna laday jay. Tapno palubusan na di anak mo, makisarita keng ka, tasing. Ha? Ay, nagluko kan. Birbir nga sa nakmutlatan. Kailangan mo't anana, kunak. Kano ay ayateng ka. Ha? Anyat ibagbagam, primo. Inayat ka itinalimod, tasing. Nauma ko nga gilimlimod. Iso nga ita ka ibulgar ko rin na ka. Anya? Ay sus, bakbakutan akon. Arman nakit din. Titawa mo lati bakit? No iti lang ako, ubing ka pa'y. Nagsiksi ka. Ado ti atiwa mababalasang. Kinawan pa'y makurir tarupam nay. Kunam ata nakapulbusak. Oray nakapulbos ka kun saan. Napintas ka lang tataseng. Taseng. I love you. Ay, agdal na ka man, primo. Apay, di ka madurman itikas kanyak. Saan? Napay amadurmo na ngay. Kano agro-oro pa kala at 30? Primo? Hoy, nanatasing. Adda nasagap ko adamag. Anya dayta, ana. Pudno aya nga agar-aram ni Primo kada kayo, nana? Ay, tangiwat mo balasan ko. Ay, ang mga nwada makangag. Sino tinakaamwam iti dayta? Gayam ko ni Primo, nana. Iso anay bagana kanyak. Agpatpatulong ngamin. Anya? Agasam? Talagaan na pigsalat na ti karisma, nga uray bakit ka, nana. Ay, agtal na ka man, ana. Ay, pagtritripan nakladay jay a primo. Syakot bakit ti armenan. Ay, seryoso ni primo kan ka, nana. Ubing ngamin tilangam. Iso nga uray ubing kat ang kursunada kan ka. Ay, awanan. Inatiw yun ni Adelang anak yun, nana. Lalakay, dagi di agar-aram kan kuana. Ngamda kayo nga inana. Ubing, jay admirer yo. Naimbag nga oras mo, Agdara Adela. lidak, di siya. Kayo, ninanang tisarungkaran nyo, no kayat yun. Ay, sige, agawid ako. Nukasta, di ka napan balay da Adela pare tasyaw. Saanin paray, ang mga no pabainan nak. Uray siyak, makaungungot mo ngaminan nukas niya kasarsarikak. Di pa'y sumungba no kwa. Huwag nga rod. Saan ka ulit na nga ibaga, di na kaya tilakay. Masaksak tanak paray. Agpada ta. Iso palamisan tapay ti ulo na. Takas lag pupudot mo tinakanayaw. Rimaw, pudno ayat ti damag nga ar-armam kanaw ni Taseng. Huntabang!
Apay dakas. Apay, sigurado ka adyan na ng tikaya mau. Di mo kaya't dianak. Arar man yung rab. Apay sumingitak pa'y laang mait. Sinardengan men nga armain. Ay, nagsurrender kami anak ka. Iso ano kaya mau, sublatem nga armain. Aha, manjangay. Nita sinti kayak ka. Na, niya di lati armam, takayat nakadayjay. Ken iso ti maibagay ken ka. Nita singar ti kayak ka. Kita nyo mo tilang ada nga ginaa. Napimpintas nga adayaw di ina. Wen angem bakit ni tase nga maikumpara ken ka. Tawon na la, bakit? Ngan mo rupa ka, kasla inauna la iti makatawan nga miti siya. Nang rona no agpulbos iti napuskol. Aya! Anya kayo matananang? Gaputa armanda kayon ti ubingam da kayo? Pag-aayat yung matan. Hindi. Ay, saan mo't Apay nga rod atunggal umay ni Primo dito'y balay kat pastra kanyo adagos. Ay, kat alangan mo't, papainak. Ay, kababain mo't, anak ko. Makapainsulto kayo matnanang. Anyalat sa 20 taon ngay. Siyak nga anak. Lalakay ti agar-aram kanya. Ngamda kayo nga inak. Nagubing ti agar-aram kada kayo. Kat, apay, basol ko nga rod, anak ko. Hay! Ibagayo ta sardengan na kayon nga arman. Makapainsulto kayo.